Pomaganje korisniku u prelasku iz kreveta u kolica s platformom za transfer. Spustite krevet korisnika dok stopala ne budu postavljena na platformu za transfer. Aktivirajte kočnice na platformi za transfer. Stanite ispred platforme i zamolite korisnika da ustane. Važno je da se nalazite na sigurnoj udaljenosti od korisnika. Ukoliko korisnik ne dovrši transfer, pri sjedanju će se držati za platformu, a ne za vas. Najviše ozljeda na radu se događa upravo u sličnim situacijama prilikom korisnikovog pada, kada je korisnik u stojećem položaju u ravnoteži pomaknute ga do kolica. Aktivirajte kočnice i zamolite korisnika da sjedne. Uvjerite se da su kočnice na kolicima aktivirane prije nego korisnik započne sjedanje. Platforma za transfer se ne može koristiti na tepisima ili preko kućnih pragova.